clear tu le ngai thatu zong zong te in zawain chibai ka buk chawa du sangna sang ber ka hlan bok chawani ole tun chuma chuan FCAA 2023 le article 371 ji hi politics game khelna tan kan hmang chun zom zel donem ti thu pui hmanga Lalnunmawia Pachuau thuziak ngainom tak mai le bengwa thlak zet mai kan ngai thla ho don ani tuna ilo ngai thla ang Forest Conservation Amendment Act 2023 Mizorama mangtura resolution pass ani tangkhan pol political party then khatte chuan tun thlengin an do dalna anlan tir chun zom zela MNF party peichuan October ni somni pakwa sang hi somni panga hian Mizoram puma FCAA 2023 do dalna total ban ni antumbok political party FCAA 2023 do dal tu ber MNF party hian article 371G changchoin FCAA 2023 Mizorama lohman ve hi Mizoram ta na himlo tiin Mizoram shalna ang hiala anchua engpo ni se FCAA 2023 do dal tu te khosa jele article 371G hi hantlur bing chaute ang article 371G bi chiang uluk zualila atia tunaya MNF party ten article 371G anlo soivung tharle hloi maya article 371G a hian enge injiak enge omzia ti te hanpho chuakila 371G special provision with respect to the state of Mizoram notwithstanding in this constitution ena no act of parliament in respect of number 1 religious or social practice of the Mizos, number 2 Mizo customary law and procedure, number 3 administration of civil and criminal justice involving decisions according to Mizo customary law, number 4 ownership and transfer of land shall apply to the state of Mizoram unless the legislative assembly of the state of Mizoram by resolution so decides, provided that nothing in this clause shall apply to any central act in force in the Union Territory of Mizoram immediately before the commencement of the Constitution. 53rd Amendment Act 1986. B. The Legislative Assembly of the State of Mizoram shall consist of not less than 40 members. Achungami zonghi Mizoram Special Provision Article 371G injiak chuani. Clause A B ki Mizo tongin hantaila. Sorkar lai pui Parliament dan siamten hang Mizo te sa kwale social practices customary law le procedure Mizo customary kai noi civil le criminal justice te ownership and transfer of land kai noi ang chi reng chu Mizoram Legislative Assembly thutluk na lo chuan Mizoram a man thei ani lo ti na ani Mizoram Legislative Assembly thutluk na lo chuan Mizoram a man thei ani lo ti ani chu provided tia hian hi alo injiak kal boka provided that nothing in this clause shall apply to any central act in force in the Union Territory of Mizoram immediately before the commencement of the Constitution. 53rd Amendment Act 1986 aomzia chu achunga special provision te hi omma se state kan ni ma Union Territory kan ni hunlai mi le 53rd Amendment Act 1986 pian ma mi central dan kan lo man apply to te chu a huam lawang tina ani Article 371G hi ngun thluk takin han thlirila thunei no huam chin nei limited power ni tiaro kan hria thiamangai thung India rama om kan yangin central dan siamte kan hmang vek tur ani lai kara kan special provision Article 371G chunga injiak Mizo custom culture religious ownership and transfer of land etc te lo khoyang chi te ro kan lo apply ve duani chuan assembly house a resolution pass a lo adopt angai tina ani tikhana chiang hle mai Nagaland Special Provision Article 371A kan enton ma se Mizoram Special Provision Article 371G hi Nagaland Special Provision Article 371A zulzuya siamani amai ro chu Nagaland Article 371A ain ahuam jim zoka Article 371A noya om ownership and transfer of land and its resource ti injiaka resources takhi Mizoram Special Provision Article 371G hian ahuam velawani hi Nagaland Special Provision nen hian ai nang lawa Nagaland Special Provision achuan resources ti hi omani ownership and transfer of land ti chu kenya omlain Nagaland chuan ownership and transfer of land and its resources ai tingatani chuwang chuan resources takhi Mizoram Special Provision Article 371G hian Mizoram achuan ahom velo ani
ati nani ngai thla chun zomang FCAA 2023 dodal na konga Article 371G voucherin ownership and transfer of land a hian forest hi kan huam lui tirin kan interpret lut thei po anima na ma se proviso a UT kan ni lai 1986 a state kan ni mami central dan siam kan lo man to te chu Article 371G hian a huam lawang ti alawin ji akal siwang hian Forest Conservation Act 1980 FC Act 1980 hi Article 371G hian ava huam theilo tina ani chiang thin khop mai Forest Conservation Act 1980 hi Article 371G in a huam tlat lo chuan he dana tanga amendment lo piang chuak FCAA 2023 hi kan lo do dal thei ngot lo Principal Act chopomin amendment lai ado dal thei ringot lo ti hi ko tuala ding thin te chuan an rethiam viawa FCAA 2023 hian FC Act 1980 hi a repeal lo ti hi kan hriat angai tel ome tin thilmak deuh pakhat chu he proviso tak hi Nagaland Special Provision Article 371A a hian anda mi alo hi ani proviso ti tak lai hi Nagaland Special Provision 371A a hian anda tel lo ani chu ole kan soile lok du chu Lalnunmawia Pachuau hian source thatak tak ni in aron zia kani ti kha retai la thaume Article 371G chungchanga inrem na sign tu pulal khama IS retired tu zia atia Article 371G chungchanga MNF le India inrem na Memorandum of Settlement MOS a ming sign tu signatory ngai ahun laya Mizoram Chief Secretary pulal khama IS retired tu zia te po hi clear tel a thaume pulal khama hian kumsang ni somni pathum July tha khan Mizoram clear na tile khabu routing tak alo ziaka he ale khabu page za somriat palia chuan heti hian aziaka Pisakoti Constitution 53rd Amendment siama Article 371G a dalu ani he thutlunga hian thu uat pakhat noi bole ngai aom hlau maya chu Article 371G a provided ti wat hi ani he hian he inrem na siam felni appointed day hunlaya India Sarkar dan siam Mizoram ma dinglai te ero chu Mizoram Legislative Assembly te thunei na kan soilai hian a huam velo ti a soyani entirnan Parliament dan siam 1980 a mantran Forest Conservation Act chu dan dinglai ani wangin Article 371G hian a huam phak ve talawa hei hian Mizoram tan harsana tam tak a thentran ta ani a chiang viawani ti khan pulal khama IS signatory ngai point hetianga a soi thei chuan signatory ngai point hetia soi chuan a chiang hle ani pulal khama hian Article 371G a proviso anda tlat hi adu lo hlea he proviso om tlat hi Nagaland Article 371A a om ve silawa chuwangin engwanga Article 371G a da nge ti hi a hrethiam lawa pai adu thu ale khabuzia ka hian atar lang ani he athusia ka chang hian inrem na ziani appointed day ya India ram dan dinglai Mizorama man mek ti chu Article 371G hian a huam velo ti hi ani chuwangin FC Act 1980 le Amendments 1988 le 2023 te hi kan lo do dal thei ngot lo ti hi alang chiang viau chiang takani pulal khamangai point pai adwa ma se pai an te silawa chunga wangte chuan FC Act 1980 anlo amena chu 1988 ta khana men ania FC Act 1980 hi sangka ko somriat pariata anamena ti chuan sang ni somni pathuma anamen lia chu tak chu MNF ten an chuan Article 371G hian alo huam lo dai ani chu a huam si lo kha an total ban huai hot chan po a ho chhotaria win alang tlatani Memorandum of Settlement MOS le Constitution a Article 371G bill chungchang te hi ngun taka han thlir hian pulal denga te thuain India Sarkar P Indira Gandhi te dudan hi achung nungjok ti hi a hriat thiam theya hemi wang hian Nagaland Article 371G a in Mizoram Special Provision Article 371G hian a huam zimin du thu asam lawa a strong tok lo ati thei bokang heti laya zona poimo deuh chu Memorandum of Settlement pumpui ILP chungchang te other matters zong huap vekin engwangin nge Indian Constitution huang chung Article 371G a hian an lo senglu vek lo ti hi ani pulal khamale khabuzia ka hian February ni sompariat sangkha ko som sari paru khan
India sarkar le MNF ho tu ten in rem na lai lok an lo nei dai to ti hi alo tar lang boka MNF lama changin laldenga tlang chuaka chung zole le biak chunga ten mingziakin India sarkar ai in SK Khurana Home Secretary SK Chibar Mizoram LG le ML Company Joint Secretary ten ming anzia thu tarlan ani India sarkarin pulal denga laka phut an nei tlat wangin pulal denga khan a hote zong le aral thuam te surrender phot alorem ti to thu ata lang bok awat chiang thei kol ve ti hian MNF ni na aron mai ti hian MNF ni na thudik taka hi hai chuan ta zela MNF rimshima hi an huat thala omlam ni lovin thil diklo hai chu angai lo om thin zoka hi a boi thaka a poi chinani hemi nuwa hian India sarkar le MNF te hian Delhi joint press statement chu July ni khat sangkha jakwa somsari paruk khan anneya hei hi July ni khat sangkha jakwa somsari paruk thuthung hei hi July ni khat sangkha jakwa somsari paruk thuthung anti khani he thuthung para nia injia khi hantar lang ila. Number 2, the MNF delegation acknowledged that Mizoram is integral part of India and conveyed to the government of India that they resolve to accept a settlement of all problems in Mizoram within the framework of the Constitution of India. Kaya sap trong shevek inni karinga. Achiang viau to ani heta po hian. Teuram chu India ram bung khatani anon tinang tluka kangai. Ngai thachun zomang. Khuarei sul nu te han thlir kir hian kum sang ka ko somsari paruk dai to khan MNF photo pulal denga te hian Mizoram hi India ram bung khat integral part of India tin anlopom thap ti hi alang chiang hle tuna Mizoram is integral part of India ti tu ten FCAA 2023 kan stata kan lopom ve wangin Mizoram shal tu ti in ZPM ministry an han beile dai maya India ram bung khat ni sareng Mizoram hi India nena shal thia ngai tat tu te hian engrau tak changang mo achiang thin kel kol khop mai India ram bung khatani sangka ko somsari paruk July ni khata anlo ti dai to chung ti tu te chuan FCAA 2023 an han do dan le makang renga thil mak takani kum sang ni somni pathuma FCAA 2023 do dal na resolution kha riat thiam har kum sang ni somni pathum khan FCAA 2023 hi MNF khan an adopt du lowa MNF ro rel na noya khan do dalania chu riat thiam har atinani ngai thale nga lang MNF ministry hunlai det ni somni pani thariat sang ni somni pathuma assembly house FCAA 2023 do dalna official resolution an pass kha riat thiam har viau maya kha resolution kha han pholang ila that this house unanimously resolved to oppose the Forest Conservation Amendment Act 2023 in order to protect the rights and interests of the people of Mizoram ti zong hi ani FCAA 2023 do dalna official resolution hi Article 371G be chaninge an pasa Article 371G be chaninge an pasa do lo na lan ti na satiati hi zo na lian tak ania in nial thei tak poni kha official resolution akhan Article 371G reng soilan anilo Paul Chen khat FCAA 2023 do dal tu te du dan ber chu he dan hi Mizoram man lo ni se ti ani amai ro chu FCAA 2023 do dal na official resolution khan engchen nge ahuam ti kha riat thiam har viau hemi pialama rules 137 of rules procedure and conduct of business in Mizoram Legislative Assembly in aphutanga statutory effect ani na turin sarkar executive lamin action an la lo le zela chu wangin MNF hunlaya FCAA 2023 do dalna official resolution kha dan noya chuan omzenei lo tina ani omzenei lo in FCAA 2023 an lo do dalani chu dan noya tangin ani chu tuna FCAA 2023 do dal tu ten he dan thar hi do dal bur tu le Mizoram manglo tura adopt na resolution pass do suit le tura ZPM ministry an norvak mai hi aom zia hriat thiam har viau UT kan ni hunlaya central dan siam man to te ahuam lo ti article 371G a inzia kul la hian ZPM ministry hi danin thuneina apek pialama khosa ultraviolet tura kara chaiboy antum ti hi mi ani leng lo tan hai tur aom lo sarkar malak na beya kan sarak vak la hian dan noya engchen nge sarkarin thuneina ane ti te hi zirchian masak fo achulome
tin tu naya politics khelhna le inti larna atana environment ma the tu eco populist kan tiang chi hi kan rama hian anloin lar chhota nual ni inalang mi chen khat environment ma thea tlangau thin te chong kau chele thu keu thluk dan thlir hian politics game khelin sarkar beina man ruwa FCAA 2023 issue hi an hmang ti hi mia berpoint an thethiam ngein arin ombok FCAA 2023 hi kan lo mamo reng sia FCAA 2023 hi kan lo mamo reng sia FCAA 2023 dodalna resolution pass ani nu khan lo thei lo na wangin kan rama development project chen khata dan thar noya hian forest clearance FC pek chua ani nual towa FCAA 2023 enforce ani nu hian FCAA 2023 enforce ani nu hian FC hi parives 2.0 portal kaltlang vika pek chua ani towa kan stata project proposal atana FC deal na hi kan forest department official 10 an process thin tichuan forest clearance hi FCAA 2023 pass nuwa FC Act 1980 mingthar van Sarakshan evam Samvardan Adhinayam 1980 Section 2 Bracket 1 Number 2 noya pek chua vek to ani Section 2 Bracket 1 Number 2 hi Forest Conservation Act 1980 noya khan aum velawa FCAA 2023 an pass nuwa chau an bil lut in zat thar ti hi kan hriat a thawme India rama FCAA 2023 manchan ni 1st December 2023 atanga voini thleng hian Mizorama masona project ka forest clearance final approval sompali lai dan thar noya hian pek chua ani towa project ning le approval pek chua ni le thate han tar lang ila pakhatna tui vai chu ke fang NH 102B niruk khani sanghi somni pali panina aizol tu tuipang NH 54 ni sompali thani sanghi somni pali pathumna bridge over river karnapuli ni somni pakwa thali sanghi somni pali palina clear pui WRC ni somni pasari thariat sanghi somni pali pangana zorin pui chulong masu NH 205A ni somni pakhat thathum sanghi somni panga parukna LPG bottling plant ni som tharuk sanghi somni panga pasarina aizol bypass NH 06 sairang to selling ni som thasari sanghi somni panga pariatna dampa lui bridge 0.01 ni somni pasari thathum sanghi somni panga pakwana vaireng te sairang NH 306 and 6 package 3 ni som thariat sanghi somni panga somna vaireng te sairang package 4 ni som pani thariat sanghi somni panga som pakhatna vaireng te sairang package 5 ni som pakhat thariat sanghi somni panga som panina vaireng te sairang package 6 ni som pani thariat sanghi somni panga som pathumna vaireng te sairang package 7 ni khat thakwa sanghi somni panga le som palina dampa lui bridge 0.01 ni khat thakwa sanghi somni panga te anni achunga talan proposal som pali tan hian FC final approval stage 2 hi pek chua ani towa hemi baka hian proposal dang som pali tan prior permission kan ti thin in principle approval stage 1 pek chua le mek ani bok heti hian FCAA 2023 dan thar noya kan state forest clearance final approval som pali lai pek chua ni in proposal danga in principle approval sompali pek chua anile mek boka nakin loka chuan forest clearance final approval hi proposal somni pariata tan an pechuak don tina ani heta chang hian forest clearance pek chua na dan om chun FCAA 2023 kan momozia chu alang chiang viau ome FCAA 2023 dan noya lo chuan forest clearance pek chua na dan dang aom tlat lowa FCAA 2023 hi dodal buruila engdan noya nge forest clearance kan state kan lo pek chua veang ti zona la ado dal tu te chang hian chiang fek focus soi fena mutur alom lo FCAA 2023 do dal tu pol then khatela hian forest clearance pek chua thina dan om chunber FCAA 2023 do dal chung hian forest clearance an demand bur boxia an du dan le ngai dan in cycle tlat te hi an thiam phaveang chumo FCAA 2023 provision kan lo ti dang lam thayem ti zona om leta central dan siam te hi kan du lai section siam dang lamin kan lo amen ve thei ringot lo heti lai hian concurrently sami subject ero central dan siam kan pom lo chuan state te hian dan dang kan siam ve thei forest hi concurrently ani wangin FCAA 2023 kan du lo chuan Forest Conservation Act an pui dan dang kan siam ve thei tina ani ma se
India dan pui article zani songa pali angin central dan siam kalin dan kan siam thailo chiang fek fok thin khop mai dan chu lo siam tereng po ni la President of India in alo pompui ascent angai le zela central dan siam RF CTLAR Act 2013 aya Mizoram Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act 2016 kan lo siam tela chu central dan kaltin Guwahati High Court in milo nol sak to MNF hunlai kumsang ni som pakua pasto the Mizoram Maintenance of Household Registers Bill 2019 po President of India assent lawin alatang khangmek bok heta chang hian concurrent list kai noi dan lo siam hi til ol sam tak ani lo zia kan hrethiam mai ome total ban hoi hotum tu MNF party shwai tu te khosa zia maksak tak hi det ni somni pasari thariat sang ni somni panga Assembly House FCAA 2023 Mizorama mangtura bukani lai khan Assembly Speaker khan remtilo chuan remtilo tiula ati lai khan MNF ML rol te kha an ngoi thup ani kha amai ro chu Assembly House chengkol anga ngoi tlat te khan ponlama FCAA 2023 an lo do dal le ta vak mai chu ani hi hei baka Assembly House le Mizoram mi pui ngai nep na hi aom theidon chuang em ni le Assembly House khan opposition MLA te khan FCAA 2023 kha zir chian na hun om lo a copy min pelo ti te kha an chuan lamani FCAA 2023 hi central dan siam ania public domain ania englai po chiar theya Google a pho chole download thei ani tin resolution an put lutur hi ama daya an pho chuak dai to ti kha speaker khan alo soi chiang viau bok ni somni pani August sang ni somni pathuma Assembly House FCAA 2023 dodal na resolution lo pulu to tu le pass tu MNF ML rol te khan FCAA 2023 copy kha nei mi alo le zir chiang mi alowin resolution kha an lo pass we top em ni ti hi zo na lian tak ani shalok mi alo le chopchil taka resolution ngai tu ngai thut po ni se kumsang hi somni pathuma FCAA 2023 dodal na resolution lo pass to tu te tan chuan in ringlok mi alowa bong pachal in siang phatin full stop om mi alowa soi par theitura ngai ani lain zirchian na hun kan nei lo anti talai lai chawmaya thei ngil thut na tharau riang vaiten an lu chil jok em ni le sipai bang lu haye tlangkom na forest law te environmental law kan ti te hi development local tur dan na tura siam ani lawa development om don chuan aramngo thingle mountain an tur nge thina hlouchin om thin hemitor na thoi dam le na turin le sustainable development aom theina tura Forest Conservation Act 1980 te Environmental Protection Act 1986 etc te hi lo piang ani zo kan ram India hian khovel ram ro puini turin ke apen chome ka aram mi puite veng him turin theitop chuin defense project te po akal chho pui mek bok FCAA 2023 dodal tu te dodal na chan ber international boundary atanga kemza huam chunga forest clearance exemption chungchang le security project an local puitura forest area lockdown turla chu mo EFCC in de ni somni pali thakwa sang ni somni pali khan clarification guideline alo chu to forest area so samna lam reng akok lawa state emo UT te thunei na zau takpek ani zoka hemi pialama mimal pol etc ram in le lote phechu India dan pui article 300A in aven him tlatawangin athlonin pakhat ma minlak saklui theilo ti hi kan hriatlan a thaome dodal tu te soivung section 3 si noya central sarkarin state emo UT te direction apek te hi parives portala mutur aom nual towa state emo UT te thunei na chu sakna lam reng akok lo bok FCAA 2023 dodal tu te dodal na phena in thup dik tak jok chu ZPM ministry in kanrama project lian nuklutin na rotling an thok wakang ti hlawna wang ti la dot mulum kan soi kher om lowe nie memorandum of settlement le article 371 chi te hi political advantage lak tumna ta na kan chang choi don ani chuan Indian constitution a state list entry number 18 a transfer of land and ownership chungchanga thunei na sang tak kan ni dante Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 a ILP manga hum himna kan lo nei to dante article 371 G pian ma da ya non tribal tenena arampek le hlan chon phallo na dan the Mizo District Transfer of Land Act 1963 kan lo nei diam to dan te hi soilang tel ta thini la Lalnunmawia Pachuau wang liawin kan hriat na te azau pha lomom hle mai
kan mineral resources oil le natural gas chungchanga thunei na kan nei dan te kan rama oil zong tu ten Mizoram sarkar hena viable chatam tak an soi to dan te The Mizoram State Mineral Exploration Trust Rules 2025 kan nei thar dan te po hi han pholang tel ta thini la India dan pui article 240 na state tina high court an din theina tur alowin je thlep to lai kara Mizoram mi pui na politics ham thatna zonna ta na article 371 ji leklam fo po hi omzia anei thui vak lo mai theye eng poni se article 371 ji chiang takin state kan ni ma UT kan ni laya central dan ding lai kan lo man to te a huam lo zia chiang taka ain zia la hian eng dan be chaning nge FCAA 2023 hi kan lo do dal ve ringot ta kang le kan duemo dulowemo UT kan ni hun laya central dan kan man to te chu state kan ni nu apo kan man tlang nge ngai ti hi kan ria tur poimo tak chu ani jok politics game khelna atana FCAA 2023 mangtu le mi puitana har sana siam zonga total ban hoi hot tum tu te politics game hian sangkha jakwa somruk paruk kalpelin tui khurral alakai phame lo chu ani hi ole khati zong khania acher tui kain sitle mai thulam fia tok lote athuk dik tok lote om ngein karing tin ka chiar dan dik tok lo tam tak min correct tu te chunga khan lom tu ka soimol mola min lo correct zel turin kangen ngal bok sewa eng poni se Lalnunmawia Pachuau zara kan riat na azaw phaleta a achunga thinung le ti tak zetin lom thu ka soyani karil ruwa zona om reng pakhat tun thleng poa la om reng chu FCAA 2023 kha MNF hunlai khan an adopt dulo khania an adopt dulo chuan forest clearance man theini mi alwa nima se MNF hunlai sang ni som pare ta chang ni thum akhan engtin nge forest clearance si an man thei si man natur thil kha tam takauma kha engtin ngen man engtin ngen ti zona hi karil ruwa oma achan chu FCAA 2023 adopt lo tan forest clearance pek chu theina dan omlowa nima se MNF rural hunlai khan forest clearance man natur tam taka omsia engtin nge adopt si lo khan man khatilai zona kha voini thleng hian ka zona la om zel chunia comment section lamate min chang theinom chuan milo chang tur chewin in khongai na karon ngen chewani ole khati zong kha tun chumatana video kan ti so thei chu lo ni la ta thli tu le ngai thatu zong te khongai takin comment section lama in mudan le ngai dan te milo share sak le liam tur chewin in khongai na karon nge ne like comment te share lama te khan khongai takin thane min lo ngai pui tur chewin in khongai na karon ngen bokani tin min na subscribe lo te poina milo subscribe theu turin in khongai na in chan puina karon ngen tak meu ani e